Mihango ya waaki wa barabara ĩno yambĩrĩirio na itanya rĩa kũnyitithania tauni ya Tala na Oldonyo-Sabuk kaunti-inĩ ya Machakos, na thutha ũcio tanyĩtwo kũnyitithanio na barabara nene ya Thika. Mihango ĩno ya waaki ĩrũgamĩtio kwa ihinda thutha wa kambuni ĩmwe ya arĩmi a kahua kuga ndĩgwĩtĩkĩra mihango ĩno ĩtabanio mbere ya marĩhĩtwo mbeca cia mũgũnda wao, amu barabara ĩno ĩrakwo ĩtanyĩtwo gũtuĩkanĩria mũgũnda-inĩ wao na kuoya gĩcunjĩ gĩa kilomita 2 na koguo no mwaka mamunye kahua karĩa kahandĩtwo gĩcunjĩ-inĩ kĩu. Kama hii kahawa imepandwa ndani ya barabara, kwa sababu hii kahawa ilipandwa 1930 na haiwezi kuwa vile tunaona, haiwezi kuwa barabara ambayo inachukua mita 200 wakati hiyo, na tukasema, ndio tulisema tuende tulete ile mapu ile ya samani ile ya deke ile ilikuwa inapigwa na deke, tuone hii barabara ilikuwa kiwango gani. Tumeongea na tumekubaliana kwamba waende watafute map ya zamani ya area hii ili tujue ukubwa ya barabara pale inafika saa hii, kama ni shamba yao o kama ni road reserve. Ũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩno ugĩte ndũraregana na waaki wa barabara ĩno, ĩndĩ o marenda mambe marĩhwo mbeca ciao mbere ya mambĩrĩirie kũmunya kahua kao, na koguo maugĩte mĩhang'o ĩno no ĩthiĩ na mbere mĩena ĩngĩ mbere ya maiguithanĩtie na kambuni ĩno ya waaki. Naendelea kujenga ile sehemu nyingine ambao hakuna kahawa, apite mbele warushe ile nyingine hakuna kahawa, lakini hapa kwa kahawa awache kwanza mazingizano yakue, kwa sababu iking'olewa miti moja itakuwa sisi tumekubali iende, na hatuwezi kuambia wananchi kitu. Wataona sisi tumepewa pesa na tukakula, na ni kitu ambao hatukuona chochote. Or tamaking of the road. What we are opposed is the apparent trespass on our clients' land, the uprooting of coffee without compensation, and the trespass on the water resources by the contractor. Kũringana na ũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩno, mĩhang'o ĩno ya waaki yatabanio mũgũnda-inĩ wao arĩmi magũcũngĩrĩrwo kũmunya mĩtĩ ya kahua makĩria ma 1,000, amu kilomita 2 cia mũgũnda nĩ cirabatarĩkana. Ngĩribotera Ĩnaoro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.